Yataya aware kinora baganda ni metao namekina merakyu onsingaya ai no reina no au pepe sin no iataya ongo bayo dandani metao Akia hai no rai ai kaina no Lesuga kini mo angareu Benorinano ai karavata Oyanga naiti kora kora Yataya aware kinora baganda ni metao namekina merakyu onsingaya ai no reina no au pepe sin no iataya ongo bayo dandani metao au pepe sin no iataya ongo Yesua singaya awake ariki bayo dandani metao Kwa wayotan dan metau meron de warirate akaroy ng kanya daratay wapi me wari ki minis man kayo poroy Jawa tuwan yey de meme de nano rekos etak ta kana meme urni meme de nano no radio tayo kara meme de nano rekatya mengau pakarinan nangira nikabos mensa nikate boa ngaira ika taratara jeta taratara kayeta brada anderia brada tanis korapa tekiroy ya kami orang kanya tieri tahu ya men tetapa ne ko kakai taraira meyai ko kunamara ko tangiri ayo memeten nanom ari nari kanya baritan panam saka wato ana me kain ka tekiroy na ko yaram ni makuri inanon tamero ante tabano way akana ko san mane be yaray tekiroy ni kabene au kantani nga bate kunade ari ne yaki bukemi inanganin kami di kito kora temerung inanon na mitay ni makuri meuringa paina nabe te taratara roy tekiroy dik
Tapi me suari ke jeminis mangkai yo pura icha wata wana. Mengen nanya on ritan ng oram kan wan tia wan memetendano. Ayo to wana. Te memetendano ria kosi na non tawano way. O ta kuta kana. Yana koroi korapa ko ta yo kana pangkanya memetendano. Are keep praying. Pai pun wo wanda be chorak hestona kay intangai nei. Ko kanta ni nga pamendara memetendano anyo inanganira ni kite merurung. Inanon ora kay kakokokoro. Tikiroy tangay na iyo at memetendano. Ako awa sa kamero kung kwen ay jatake bidiyam kay tiya may nanon na mouse data pa no kay taray na may ay ako ay yang injorak spending tona kinape nang injorak me data iyo kanda nga pa kuna marawor niya inangan ko ri kiwa kwan de merurung o to kora ni kay tara ang injorak ako tona kay sina katanga kunam o ngaira ke spending ng ora ke to yena pa ang injorak kirora sina penen tikiroy on kora men merurung idarikin nei jatake inanon tawano way. Steps you take grow weary, like you're walking all alone. Does the midnight hour seem darker? Is it hard to sing a song? Just take a tighter hold on hope. Breathe a prayer and don't let go. You just keep on praying and you keep holding on. You keep praying while God keeps moving. You keep holding on without a doubt. You keep knocking, the door will open. You keep praying while God sends the answer down. When Daniel's prayer was hindered, Daniel still prayed on. Then God sent down an angel to take the answer home. In spite of Satan's evil force, the answer's coming down for sure. You just keep on praying, for the battle is the Lord's. You keep praying while God keeps moving. You keep holding on without a doubt. You keep knocking, the door will open. You keep praying while God sends the answer down. You keep knocking, the door will open. You keep praying while God sends the answer down. You keep praying while God sends the answer down. Ora memetendano rimina inanon jatay pun si tapi me ori jeminis sa porai jawata wana. Etaku tehan de memetendano ayo. Ya bubusia memetendano kuna wari Yesu perenante meu pandang orarik. Diki tehana perang ini kan tehan te kunane. Yang ani mesu mete kukure iyo te merung.
korapa ako ng tekiroi. O sa kameoro kung kanyang kwene ito harin et jeri kimente tapo na koroni na mayay. Kanaro na pa ako di meto na pa ni kakaitaray. Nangano kukunam nakatangay bukim mo. Kawato rin kam diya kang kanya ni katekiroi. Na kung sibuman MS with the max. O takanda ni nga pa kunam mayo na kamesuna ko ari kisibum may nanon de mesuroi. O de kukuray met de merong. Tekiroi rin may kanya ni ito harin o ayong kanya. Kunam maro ko tangiriya. Kukarika na kuntang nape hamtangira kota paniniyay ikikeni man hari kuhanganay ayo pukina nate mato airo Yesu pueden antener kain perongo Otangau men ikana ganako Onawagan minera antener Mayanay kay Ang kalain ay kainano Kokora-korang kanay kuhay memera Yugaw-te, yonte-onate Mesimero ikonay painako Lesebere ng tingin kain terongo Kotangaw men ikangangan ako Onawagan nimero ang tineyo Ayan ay kay etangira Lesebere ng tingin kain terongo Kotangaw men ikangangan ako Onawagan nimero ang tineyo Ayan ay kay etangira Ay pun si Vanuar kita minisa porai tiang wana. Yeri kita wana de memet ano ria kasi na nun ara private message na yen de debate to wana me sakadayan gagbihan ako ikay. O nakakauring di kikita kakaburian de mi. Nakakita men na burin na yan din ako. Kaming gane tayo mang kaburian de mi ni message ibukin na mi memetin na no. May nga nanyo atag tayo kana ni ko kana ko na pe. Ay memetin na no kaya na well team may kay ni kategoro manangay. Nako ni karawa yesuswente me lahat inte po ngayo hakunara. Are I speak the name of Jesus Mary taratake o ni jetake o kaya ni Pilipin. Tuwa na riki po ni kategeroy na ko yaran bestes may beso na ko pondiki akya nang tauroy ni mananga. Kaya nang mga tauroy ni mananga kay pero ngay aron na yapay ni mananga me kain temela staff. O sa kami orang anda na itira kaya takanta ni nga pa kunam mayo enangan yari kain nam sim may kan temerung o to kura-kura o to kunana pa ni karois pangaya inanon takapyan ni antamero. Tigiroy ni kapyan naman ang amin tatayay o takanta ni nga pa ina raisin ako takan merong
irauya kain de ministry arakam nagina kon waki mga iya. O yung kanya kunam tera sa katekiroy ko rin kimakain ng sim o sa ngorahan kunam marakotangiria. Ikanta kina aran Yesu Nagoya ameta nikabane Yei terawi ke komena yai Tai kina Yesu Ikanta kina aran Yesu Ni karo ko aurua kintero Sa karua yai te kanta ninga Tae kine Yesu Aram te maka, aram te meuri, aram te Kororoi nono, au kotantero, koraja. Ikante kina aran Yesu, yon te meka tero awata. La tuya quiero aquí na noya, te kina Yesu. Aram te maka, aram te meuri, aram te Kororoi nono. Aram te maka, aram te meuri, aram te Kororoi nono, au Taikin na yohewa Oi sutani kawai Takarua ya Yesu yoya ayaw ni pede Yesu ina usu O napunte kina aran Yesu Taking me on in Bella, I sutani kawai. Kakarua Yesu yoya ayaw ni mede. Yesu ina usu,
Hoi kua wana te te kina aran Yesu ntapo nako ike nako yei. Men te kuna hanya usit nako te tai e bonsi te wana te jarana te binisa e poro ai te awata wana. Menge na hanya o sina kapeni ang kanya kini kaina ara me metin nano. Nte wana te metin nano ara ya ko sinape dinano te messenger. O ita kute akana simena ikai sina nako ni ngapong. O iya kame orang kanya kori merah me te tapane koronira me ye to me nano na mo biskin te tapane. Kwa katawan uyay ta kamera man te peso ata kanda nga pa kuna mara kori neya inangan ko kita kora inanon sepangam nte ngai nei te kira rigi me kanya sina penen te kira ni kapene me kunan kori mera re neya sina penen pen ka kame orang kanya ngorai na ko yai. I keep watching for the dawning of tomorrow, when we'll meet our blessed Savior in the sky, and all the troubles of today will then be over, for God will wipe all the teardrops from our eyes. We're here today, we'll be gone tomorrow, and this life won't even be a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we'll praise the Lord throughout eternity. Today we're getting ready for that final journey, and I'm making plans to live in my new home. Soon those eastern skies will bloom with clouds of glory, and at the sounding of the trumpet we'll be gone. We're here today, we'll be gone tomorrow, and this life won't even be a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we'll praise the Lord throughout eternity. Awara ta inkai wawarai de mene simin jawa ta wana. Me yai ta wana de me beden ano re ko asana ve mai na po ta wana. Me nge na nyo sina po samai ende ta ye yo. Nkai ya kya mo kanwan jawa ta wana sina kana ko kanya te me beden ano ye ka benya na roi o sa masira wana bendera program ai. Ko kana ko na pe o me beden ano pakatikirawan na suene me ngare win rose seke. Nkai ya tira ka na rei na form 6 ke year 12 ini uwe me kai. Ane me ri ana karo ka tangiria seke me nei sito o tarina ani ratena ta. O sibuna ka pasta sita me nei ka uwe. Te kuna re ya ne kiro ya kain beso ri muare sania ta me kain ne ya kurup nanene. Ya maning aroi te kuna me takanda ni nga ba. Kopon na tayo. O akuawa sa katikirawang kane me angare when rose second na natay di mo na naririn de tayo yo o takanda ni nga ba te kuna ra ko rin ya na nga nari kiti kaya kimaka o tungan na no ni boss maka ina na tayo riri te kiraw di may kanda ni sito nga naroon na pa ako kahit taray takatikirawang sa kawato na ako na sim o sipuna metari na aki ako manabe yaray na pendaya yana penen tikiraw yarin yang kanda te wana meni panaya kain de base ni kawai o yana ang kanya re yang amel na ko na ni pe.
Arwe waro ni minisi minjawa tawana may kaya rin sa rona ba yung ganyan jokid kanuan na rawan may metindano arakag bos may anggoy na nun titawan uway takarabarapan ako yung kamiya kamasan o nira ang kamiya apure na ba amita pon din ako takanda nga pa kam nakatapan na roya mi warawari ay imina kamako na ni mga karokoy ninyayari kam nasisiragin ako iyay me ayo mo ang kanyas karaw tiya kake sagi mo ayon nin amita pon sisiragi payo tetapo o te page ipukin tiya wan kakagibos ngaya res kaparapura na ba nga naroon na ba to asag kaya kakoroin ako na kanta ni ngaya me anyo mo ang kanya pukina kurara bari kyo kamra bari kambes na ba kami kamasan ron iray na nun taberon titawa na way takanta ni nga sinarasin ako nungungura yon nara radio I hope radio FM 89 me kanuana Anpram sa kanagatawar na kami orang kanya ng ura meri kain te kurup nanin ben jabe dormon kain te ni kamos kain jabe ni kunaw yon jabe dormon